posodo stresemo moko, sladkor, vanilin sladkor, sol, kvas in limonino lupinico. Prilijemo olje in stopljeno maslo. Dodamo jajce in toplo mleko. Iz sestavin zgnetemo prožno in voljno testo. Pokrijemo ga in pustimo vzhajati do dvojne prostornine. Testo zvrnemo na pomokano površino in ga razvaljamo v pravokotnik debeline 8 mm. Narežemo ga na 12 pravokotnikov. Na sredino vsakega postavimo žličko marmelade in ga zapremo v kroglico. Kroglice zberemo na maščenem pekaču, ki ga nato pokrijemo za 30 minut. V skodelici zmešamo jajce in mleko, s tem pa premažemo buhteljne. Pečemo jih 25 do 30 minut pri 180 stopinjah Celzija, nato jih takoj pokrijemo. Dober tek!